Tambwana ulika pana ndukindi gini pa ani ulikero wo presentation. Okay, bakare tambane yuli monga bongo Alex. Gupamina wuni kipa. Chane nga gupamina boro biro jene keka kusena forum nga karga fundi kina rago jine na rago to English ite. Chinga Nomaya kuna na kepa ni yoro kapazana kyao. Kipe kuti konga nga kapazana okimagia choni na wale. Lo kuchenga dawo batise. Apara na nama kukaro kwa ndio kwa checking out of YouTube. What do you mean? Ana chipapani kugudu mara chipapande ulini mchommoyo kapeni na pambana ngaya kumula ni yake ana mwana ndio ndio kwa mwana kilo mara kitaki data sikini na bila roga dollars kishikema inadafaha so kidungo kwa pai mikidwa wabeza ndio ya sana nasoma kesi kwa sababu ndio pazane sana kala kama binasa kwa peki pazane Bakare Tambwana gidule nga yangadaga nuli kapai akindo get performance wala keke biko ambaro ngobu nikaye frane be Azande Royal Dancers. Okay, Bakare Tambwana nikafura geta kwa hupa paragogo nimba ambatirebe mama tani ya pa gupango gudu wakupangame inayawe karenga kudunga na Natalia minikape hembo miko miazono kunzarayo uduradu kinapati kubiri hon nanja kudunga gawadia yalo kude nanja awadia lefuru zara lio nosuko jikuburio mbichi ubuyo kamuyeki tunakagala gori kuduradu liti ebese lideyo na masete biko anana garanga analuwa kanya anada kejeji kagara anolike kidurani biko gano imenani kwa tireke sidumela kapeti ningawe yani kula sinarani kinana mambo wunga gagame miani ndugawe ke ibraya matundu mieno kama bora ni matundu te wala matundu ni duro go buimeni minikambida kondole alimenanze membiro kinti kimyaka kwenda muni kinika kupofujo kufongo ngobu ya magari timikanu kagara boriko jo bidi kali burengasa uwe paine biparo gatise leko ku inauguration nanjaga Azande Student Union gani honorable Gapia Philip kwa pe kufuka ngawe zande so ani wazande ani roko ngatirani dabatirani ono fuko kudwene Azande na pe ngawe gungwa na maria kairugushika pelewe chaute ano mitimina pape ngazire kaburugyacho uwe onkida kutupamo onaida karaka gungwa ale chalia chikiwaro anambuka derani fata sangawe kinaani Azande kapegwe ngale ngo areme aninga Azande dagbatirani na wasakatirani dagbatirani kinaranya anayame nasa kupanga aporo na yakwe bwana aporo nani wamiko kupanga woderoni mwenjipai Facebook wakaroni mwenjipai Facebook kukuramba ni ngadukuru South Sudan naba ina manga apa ya manga ano I damuchipanga goyo inapanda fukino yoga ikushingate okay Azanda yanga ulikona pai moturio unitamba likulide ginduka na denga ngari chini kuliga nya pai ankini pakati he kina kupora ya angada pai tenga shinorani kani munga shinorani tapa shina boroya bomiko wadumine sinolengo kweni mamba chireti ben chidona ndiku pai chini kara ki modumina chido bokuto kensa mbungu tana kabaga bomiko shinene duminada Kanya boroni ani munga kupanga kambushino ani kini mwana sakino chips and chicken pizza ani kambu kanya ale ogo udana kungarale wanga kana ni kupora yapo pizza yo chips and chicken yo abange du perani chiduwa kupamina na kapengo gumini ulike bakare tambwa tiko wa ulikapana ba Mungu alibia ha gugimya mini ulike cha kinoho ya ani ikiwa fo virani kapeka pa sanza ulego miadu nitonene chitanya fala
Gulego ya sona. Borani kachitunga mbama ijisende. Boro kikuru kuporo. Wa kuruboro iki bigu boro. Kuruboro wangu nidu boro kibigu boro kia giboro ya chwaka ya adu dungweni. Boro ne chitarone na ya foro wala namule na ya foro we kachitunga maina lovunu. Ninika ya foro ya gude mukonu kakita kakika wafarika ya mwana andi. Mikpaka kibakinde le nani. Ono munebiye bingo gude ngamo. Nga bakinde ho ya ginda hate. Muna onga kinako kindu. Gundu ya muni kandule. Nduandu kindi. Moye gogo beleti wo okudana bata ona kigarane. Miye inongote. Borane masana nani ke mama gidi bakinde chani mwa bina anakita haa. Mama nani malita bakinde te. So ani karanga ogoshino. Yala goshino chakara nga chihe. Berani gogula nasona awelete. Chinika karagachi beroni ngagani kiamboro ogronduki ni ini woshinone kindi oni ikihe frani poboro na ya akai oni dunga gani akai ngobu gubango gudugwa information ni wala wa pile ini ikihe rogoyo koni mbu eche mbolikini yomboroni ane ma uchimanisa aneno gohobolete oni fugoni le baha frani ngobu kuchowironi ko yigo gwa pale frani gele na du bali fo gwa barani du poroyo koni mbugo guda mbugo furu Uganda ino sungo kini bigu pangame ya wuri ka shinonyo ni sonyonya oni sungu chi Christmas oni kini yeki sungu no wironi mu kushigu shina poro nyomu ani ko sungo pachiwe ogwa patune na dua kana pehe ogwa shinona na dua kana peka fo wirani bombiko tina nyasa kona peka nga frani bagale tambwani minika hand over for miama ngasingeneni chipani yemukura Zande nga kina zande nga upandu ho anka ganda rogi babule zande nga kina zande ani baga nya pape no ganya ko oba na maka katinya na mungu kura pa mungu yom boro ani pe patule chifoka pe patule ati pe mboli o mchada ani munye wazande achikisa dule ani yekeli mu program baro watadu agbale ono matafu ani munyewo ne pia mna kagasa bakale tamba fu ganya media houses mo gyodu na manga sunge na jarani ini birani robali ngara ye birani rogo omiafura wale ine bilebi Amerika yo kabone no gole ine bilebi da Australia ine bilebi tamba fu bazande na gakotim na ukura media houses mo gyodu around achikisa dule che adena kumba oni jefele mi yafrani kani prince na princess na dabarani ani jingo ina tatabese wili kani obokindo kana bani kumba nade ikisumko nole wele froni na anambarago kadulo pati ipakere popodule giwara kadu belele wala frani kachikosino giwara kadu belele na frafra chikosino aboro ngani nga sasudani sikotaga nga sandaha wirani amvrarani na kehendu na dabachani ane na Dr. David Fugoyo Boime kuna kehe ogwa brogiti he ili maimana kampe pangbaya na fogwa borata kidangaya no gwa una wachi kundo yo ili maimana kampe he uborokara ka bia kopi hewo gidulele wale maimana kabile maimana kanisa fugoni ukibiwache kama bia kopi ngaka ha china mara besi ngere kibile ngaka bia tabawe na biswi wakanya 35,000 Uganda shilling kumonikale kanya kopi kitaesa fugo ukikanya chikisa chetule wone ewulina adena kumba oni chefele miyumu bukulibu kwane ile kadogwe frani ino nyombo yonga Azande Culture Ambassadors ejo kudele wone ewulina gani kidi kipapolo ima dokwelo kudunga hapa ya madokwele kwa Independence Day nga South Sudan ima represent Azande rogodunga ba chiriya ba chotine kine Azande Culture Ambassadors ogwa baya na baya ya tarogo karo kangbere ina dogo kina rogo gaka kina kuchipa Azande na Afrika chipositionani adena kumboni jefere ani jiko kukume eyombo yonga Azande Culture Dancers Ambassadors. Yes.
Nidwa kunokuwa kudenduvu Uganda niyo kulingaji to kids waina atake ndo kwa Amerika yo kama ngapa galingo kupacha da frani wa Azande gani akinija babu mbaka nya na bia kasongo de je obudele chipokupangawe indu kumbata yo ka duni gwa bora ne katumbori ma Azande kwa kitumbori mo kinda kwali ngagani chindwa kubongo kudori monyo kidina hikina ro kubaha ya yamba yonga Azande culture ambassadors idu na bana kapashnorani na pagani kindo fogwa boroga tenu mopai chipa gani kindo ya kada kwa neche anakadu bele na kuraba bibia bele furani ngaki na Azande kundu kina dakbarani kaka abia china furukuta furani be kuna bibia furani ya ni sungu kina sa kipe kupangani mungo kupanga biko apai bebe kwa mwe kwaroni manengane menenge imoni bengo duro so ikumbo kudele inaya mbako na bongo Alex ani chingako kukume okweka bibia furani na tatabese wene ulina Minara kajana kumbagambanga mbaka kukutanani kwa stage. Wali kumbagambanga chikulaza mbeki na chiku kumbule minara kajana kumbaka.
Yakumbaga Azande. Bisirapa. Umone nabanda tekina bisirapa. Ongare matuna kakafa kafodo muko. Ndio inawaka tekina bisirapa. Kuvile yote kina penga pea. Unajera kuna kingare kuna kitu kina bisirapa. Akumana bisirapa wakinate. DJ wala DJ. Ya jamaa nangoji wale inchi urugane fulani. Ani dunangara mustewa. Ali nungana ngara kwa kile ateka ulika pale. Kati numari ngaza alina ngara kuchukua guru bwana ndio kunikade bwana. Ninada kachanga wele kumbaga wele kwa mkochini kiasi na wani. Wani kumbaga DJ wala kumbaga mera kachanga kumbaga. Alina ngara go. Alina ngara go. Kita akan bayar. Tamai koron arane cukup pakai nagu high prefer. So binarene kanya bakba na narani tamai front stop pakai ye. Kanya baru ini ko barani bencero pakai tempat coba ni tempat kumuni Jeffrani. Bagaimana sih difficult kubi pakai tempat for elders pakai dengan inspiration frani ka ogo gudena sona awale. Naomba barabara ndio ko ngani president kila ni ngago kude au kipa kubara ni nga Nelson kubako baketa match bakadwene na barabara ya orbindo ko not forgetting ga opponent kina na ane ga borona challenge kubako kukidene nga Bebe Anthony kubusumiyole baketa match bakupangaye aborona kwa na kile ndo mara katendi event chini ya ano jipale ndio chana kupanga mona manga bora kwa mara kadunga baza kwa daga bora tamai aje go next day mena ka defro ni chana fura chuko kupanga bishira pa Quran bora kina kitu kupanga bishira pa ana ke moi baba chipa hate ona yasa umena ni cha ore ani kama bawachi garani DJ bishira pa Even the government agrees. Only dangerous agent. Bisirapa. Umane napata tekina bisirapa. Ongare matuna kakafa kafodo niko. Ile inawaka tekina bisirapa. Kufure yesu kena penga pea. Ninajara kwa kika kwa kibi kina bisirapa. Akumana bisirapa wa kinade. Adekile bisirapa wa kinade kwa. Ninajara kwa bisirapa kwa chinezi za lele. Ya jamaa, let's make some noise. Sasa ni mambo kwa sisi kule. Kwa kitu kale kwa 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 kwa. Kama kwa sisi za lele jote. Kwa maana ndio resistance. Wala DJ. Thank you. The next song gua dia make up of naninga. Ani mungu kupanga ngiko pada bacharane wa Azande. Ani dola kola jise. Ani dola borosa. Chigwana lurika hare. Kura shinadon chirani le. Chado pangani baksa. DJ let's go. Alisumu kirasa, kimu pada kachirani. Alisumu kirasa, kimu koduseda kachirani. Alisumu kirasa, kimu koduseda kachirani. Alisumu kirasa, kimu pada kachirani. Kiko kwa koduseda mangale. Chirana alisumu kirasa wakina mikona chani. Kimu kupanga kiko pada kachirani. Upana jana ni ramu ni pengine kwa kaka.
katakila univesi, kakata kasaka kile ulipiga, abo kilo kilo, wakati ni furaha kwa. Wasoma sura zake zizoke bali kwa. Mambo kila na kile kama wala furaha kwa mjini. Ndio Aliso kinasa. Kimungo kusema tirani. 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 Kwa kujipia kaka kamuni na mbele kaza. Unafikiri sema za fundi. Nikimwachini kwa kufua mapema hiyo ngohote. Huyu tunapafuka bora. Ukienda hapo kama kana business digit magaya. Kwa kuna kama kina susuna kapata kinachika kuna na kapara. Kwa kuna bora. Na susuna kuna na kasoro sana nini kana kaya mchoro mpira kama mse. Kipo kukoleka kiko pale bachirani. Je, alisoma kila saa. Kipo kiko pale bachirani. Alisoma kila saa. Kipo kusema bachirani. Alisoma kila saa. Kipo kusema bachirani. Alisoma kila saa. Kipo pale bachirani. Wala kitu. Bakare kama Jeffroni, Nilimonga Bongo Alex, you can follow me in all the social medias. Nilimonga Bongo. Kama Jeffroni again. Yeah, you can follow him on all the media platforms. Mimi mapema na furaha ningatina alimboka tukayapenga Azande Got Talent wala utatamana nga Azande. Chinelo bunga alisungwa akimboka jihe. Ashidunga chenga kumba apara kina berani. Na tunaka bibi ya mtu jawa kina wana naja ulifuga kwa toro wabe anafura, lingwa ayo kurani koro murani lokuchi. Mabene kwa ilu mani furani nga Azande. Anta kaberani kwa kutatamana ndipo matara nga Azande. Gidule lena anandu chika kukura gani igo pakolewe. Ono batafu anindu chika paha. Oni fumo mufale fo uroniye awala. Dabarani nani ene. Ngaga ni national minister. Gaga parliamentary affairs ku South Sudan yo. Ngamba manene na wai. Likinene nani. Gari deputy governor ku Western Equatoria yo. Dr. Kennedy kukina dabarani aleme. Media sina na pamandara ni alingo yo na soku panga jeki hapa ngi anamba ngahale aboro ni birani za dinuna abohoduko bazande media kina pamandara ni ene Azande live talk show kina pamandara ni ene so umongo kumona adanga America ya batane mwini ngale mumada America ya anyale na barani Australia ya aywa so gile kodulele anikandu kekagia ngupuragani ulikapadole chiakana kakagia yo guvene pango mukamufu efuboro chigamanante ono guvene ekamufu efuboro ngabera nawo biteba ya mara ngo guvene ekamufu efuboro te domiko mukafu mara funi ni kari to waita ono kam yugu pai funi na wakani reki kipeke pai funi na wakani sungu ni ahenani guru biani kayomboni ni andwa nani so gile kodulele ani muiberani san kini yombu Dr. Fugoyo David kuyeke kajarani no gukura yugo pai. Gani iria atoro kwa iranginyo gani minister, national minister, deputy governor na gani iria atoro koyo du gani kindoni no bioni yani kaduna nyane yetu nuko kanisa yo gani community apanga boro dena kumbana boroni tuko senefronyo tambahe Mirika manga apai uwe
ina minakasa kwa rogo kupanga mina saka ngarogo fruite gani pakombanga boigu bule ngizo kakudwa dwana ne kupanga me ka yugo kurapai watado kamanga presentation ono jene beko kuyete kukijikina uri kupango buka kwa page pokupale chikidunga me mi oroli he foba orodwane uchembe gini bikiruka ani ruli he kasaka kupango bukani seke chingo kupaido homieda kamanga haaware kubamba da paido ngame kupango bukakuo yiko pai chipa ko chiwo English kwa America apeno ne English idu mini kasa da ka peka haro pazane chai manga ya magete ono bunika da kandu wene ngaro pazane ya me pero ko English ko panga ko boro ini English ni ya chini ya roka chini na ninga ili paido nzunzu mina da ka pe bo pacha do ngame kuna furati pa anga gani boy bunga bule ngizo murangi chinga culture as a tool for progress. Culture as a tool for progress. Bangli rogo pazande chilinde kadunga shino wo buhengo bukondorani ani sona watado ani dukumbatayo. Why do kani seshinorani chi undorani kan dukumbatayo anyinga kakakusayo ya. Chidungo bupai kwa pehe. Neigo bupai ngame dukumbatayo uraboro nabiro pangame kemijishino ya ndwa kumbatayo te shino na kalakari akaraga kusai. Ono bupai du hongame ku shino no bu angbanga ye shino kino na karaga boro akaraga kusayo. Ogo shino ne du chai danga ani jichirani kuchinia kumiko chandunga na ani kumbatayo te. Ono shino kino ngo bunandu na boro kumbatayo chidu ne yo pangame ani jichirani kuchini kumiko chinandu na ani kumbatayo ari dunia boro nga wakino kupana pengame kinapora angani chingo kupai du ane chikopo kupango gubwe ku buleni ngizo ape frani ku paraka hakorogo yo duo kidure sangame kuna peke jini pa frani ngame buengo shino gine dungani shino ngo gine kuna peke kupai ngame shino ngo kupai nandu no kupai poro aida kuchini no kupai poro nama mangasungi rogo yo ge no kupalo kuporo bie pachini nagani aboro dun gongo guyo yara kanayo gude duna soko pae meino ba pae na koso ko pae na ya chini shino bombi ko shino borona drogo shino yongame pae kino munaye jikuchini gene kino mo bi pae mbaha gene kino mo manga pae mbaha duni para chikura aboro na gene kina ho mama nga pae rogo no bu aboro dumo noyo rogo ko badona dumo rogo yo gude dungo shino ani nga wodwa azande paiki nombo kuna Azande iduri koro yo chikora korokia gurende ibo kupanga shino yo dunga shino Azande wo du boigu ngizo agumba hafurani kirikanya cheme kufugonga progress wakanyama kandu kumbatayo ke biso pai kumbatayo chidu arafura chinyale ngame waidu shino nego pangame bupa kya rogo payo manga pai na ida pai waidu kanisa ha cho pangame chikishirani kumbatayo wa Azande shino waidu kachindunani kumpata chigo kupae dunho upatore ye kwa kapenga me kuye kafora chopo shino berani nge biblia aporo kuna wepa ngame Azande nge biblia aporo chidu ogobia aporo dundu kolize gino shino yo na wira chihawira ogapadu ngogo gwane bebe kura bia aporo aworo poto sende rogo gipadu mwimonga Afrika chi Azande akina rogo yo nero kupangame ani lipangame wana bichirani ninga Azande anavira agwaboravira ngo oguyo nga gudia boro anjenga Azande ya kumbiko dungwa paidumo no undorani ani ndowa aporosa kuye kafura choko shino no kupanga gorukutogude yakome shino mbanga chopangame kasono sogude shino no ndo kukondo kumbatayo ngame ogude ndukumbatayo kuna yame chinosoko pangame bude sono rogonzuzu keneyo kirebe kaino dungo bombi ko kashina dunga ya bude ino dungo ndaba aboro te chinkado adu wakanyame kungo boro adu we ino ngoli woye ni watado woli wandu ko niya unaibeleme debo bude shino no soko pangame bude giro go payo o dwe ni ngame bude rogo shino yo ukipangame ko shino du rogo yo chidi para chikuro shino kya shino so panga gitu bude le ni ruyu du nize kizeki chimba ngo bude duro shino kini bikuro shino bi bobiko onuko bien ngame shino kena chini kaza ka liru ya zaka cho pangame udu ni ko chada udu nini kuna yabale
shino na yuko kupai na nundo pai ba uli kapayo kuna yepe kupanga kwa bora ya chio researchers kwa borongo ku ni na bata pa ni na kika pa ke bata pa rogo pai ga uli kapayo ipe kupai ngame obude asona ni rogo shino yo yugudengo ne ungana ke na ojiro ko pai bench bubude asona nganga rogo shino ya no kura pai bere ngame shino fo gude kupanga ba benga nga fugo shini fugo no yugo shino yugo omo yugo fugo ni fugo de go fugo shino ogwa go fugo ngo gude afara go ere shino ogwa boronga ayro go fugo le gude na ja haja ani yanga yugo gude wiki english oduo ko jiwuri shino pisha boro kutoni biko fugo anu ngazanga shino te ko chidungo wuri ki paza de ko bradu kina rokuro mbivunu waja wuri shino zanga ja biko fugo na ndusa ne shino chingo ko pai kona pe tipo gudi uki abale me shino ngba cho pangame ka sono sa boro ikumuko odo aboro ni sa ina bero ko pangame ke mongo ko panya chini industries ke yedo ko pango kuna kusa pai ke kushimara fu aboro ke do adu wenenga odo aboro ni shino yo chino ono ne ke pare na bare we shino ne ina mana ro ko payo ngame kura aboro kina ona telizo kino ke fie ko aboro no shino chio gare minena ni example ko apenga te ono mina me pego ko aboro do Kenya yonga Masai aboro ne yemi na America yon aboro ne America ke bia Masai no shino yo yeji yo ku shino yo bo bi ko ina gya ki di benga aboro kino dunga Masai wo ye ni na mano dunga ku Masai e biere bolewe shino na so ko panga me aboro do ngo ogwa aboro rembe ka no ogwa babe ngo ku no ndo yo baba uli ka pai watatu kwa pa nya ka ne museum ko banga ku maruka bi ku pai ro ngo kwa pana na manga matano no kwa panga cinema aboro ando di ke bi kwa panga ku na manga watado kwa pia hapa ingo kudumo ne odo aboro ndo shino yo aja pa dole le chino ndo no chopanga me aboro ndo kumbata yo kupe kupaya anga shino so kupanga me aboro ndo niveau voyance kwa aboro sa ka aboro ndo shino yo chini ini ka do niveau voyance oya odo aboro ni niveau voyance wa aboro sa ina ndo kumbata yo na umegbe ikire ngale bako undo chiyo ikile ngaremba kasono soge shino kumbata yo ikile ngaremba kadungo ga boro ni go pa fukura aboro ikile ngaremba kaduno go pangame ko yugo pa fuga ya aboro na kini gupangame ade no gude orogo gubado no go gudu orogo yo inanjera ngera foyo bombiko shino na kina agwa pa dumo chipo ya aboro na wai du kanjera foyo na wai kasono so indu kumbata yo kupe pa bringame shino chopangaga environment wakanyame wai dura go pachirani shino no so kupangame mumonyi pai no go apadu pachiro minika peni pia pai borona dia natambire mekini pakopo sande watado muniki bilime na mukimbo ikinane shino dungani duro goro yo no so kupangame mona basa de kubuliko shino chidu mona buliko shira go go kwa forage pa environment musungo pachi koro kiduno vona kuro mungu kinili madanga kate pachi de shino du na so kupangame chidu go dule kanya muno shino rogo ngo gino du da bazande mona debora go ya de mukidi go chibego akaza du rago kiduni bibile ninafeni example ni pia pai chipo ko pango gudumo balele ko be pangame shino cho pangame aboro duni yenye kinyo ben karu yenye kigbe fo go pango gundo ike ka gbenyo aniga azande ko chi ni pia pai dungo apai ma janani apai mapora sarani kima mangalani na barani dunduko ono ku pai don kaso kupanga ani jibenga aboro ruyi kina boy dunduko kinasa rogo shino yosa ani kale ngale bakaja bego apai ngane chingo ogwa apai peke koho forani nikina gurugure kupanga ingame migurushe bakanyame samari ngogo pai boy ku buleni ngizo na pehe forani kakuru ndwani kakuna saka rogo yewenenga isekirogo yo kipeke gwa apai ngogo kamini peke kuihe iji gago computer pachile Mekaja. Tambah ini. Gomian bekerja calongan ni bangga hade. Jadu cipakan arani ya sanari kiame. Mimbo kejingo pai. Cipoku pai go buka undorania Azande. Robo English jinga fundamentals of community progress. Fundamentals of community progress. Biasa jika hari robo Azande yo kanyame ruaro na befa ko kanya ogunyenya kya pai inagishi ko Azande kumbatayo. Ogunyenya kya pai inagishi ko Azande kumbatayo. Okupame na pele afugo kina chedo panga na ka bata hamwai dukani pehero Azande yo. Fugosa kanya one word. Anyinga ogwa paya this one word chikikulunga fundamentals
Chingo gwa pai chaida ani bata haro pazande chopanga pazande kumuko. Kuraboro na kepa chipopanga ga sonosa aboro kumbata go nya chini community badonanga ga aboro watado go aboro nara ka go basa. Kuraboro ape kurapa chipapa hakini yame chipopanga me aboro sono kumbata yo wenenga dunduko ngo aboro duwa aboro sa. Ogwa paingba bagbenga me chiduho na inihe ngo painga me ijigu painga kafuga borolengo ijigu painga me aborono boyidu nuko kanja dena kumbono gude idu aduna afubongo yo chipugu painga muno undo yo rogo badu yo rogo indu kumbata yo ya me aja borole ijigu paya idanga me boroni sani nilengare bakamanga go painga go kondo abadona aborono boyidu nuko boroduna apegi pari yegi pare no bodu nuko ka borom mangi he ne kini mangi sungesa chini kaso go painga me aboro du ngo gwa aboro na ndukumbata yo badona aboro go na ndukumbata yo aboro go yana ka go basa na ndukumbata yo apaya ne no kurafu kino chine do panga ani ne no kufugo nga fundamentals ro go English no kufugo nga community no kufugo nga progress yana magia hawa go go gizo ni tehe me apenga habolete ono kupanga fundamentals minikapeka kana ro English isekero pazande yo kura fugo ro go nga chinga basics yani basics nga gini apaidu okachi duho mbatano paini rukamanga basics essentials ogwa apaidu okachi duho mbatano foundation ogwa apaidu okachi duwa mburu pai ka dungonya arungate chidu ngogo na frat pale minga gini apaidu honga ngogo hedu okachi dumbatano azande kini rukasona kando kumbatayo wabo kino ku community nga azande te ono aboro boyidu kunga community ono kurudwane na ndade ka frat pa kini jihegben kuchi ogwa aboro nga azande bomiko ani dwane ne afrat parani ana frat parani apai wo bisebo chisa milika furolipa apai wo bisebo chisa chingiange omyagi dabe kura aboro dukuro dungwa aboro chingiange na wo yemi ka kanjara kudagba azande chingiange ono minada ka frat papa wa bisebo chisa ngogo mine dihenga kuchi duda barani nga azande ani dwandu kumbatayo ben chigudu ani ha wale bamba tapai ngogo ani tunagani payari bena ninga koda chise minana ka pefora ngame bufugo nga koda chise chidego gwa fugo yo aboro na ma peka wakayame yani gu word gu fugo ngogo aboro na ma furati paha na ma yamba hayamba ni badungwe gen chika koda chise mundu kukaniso yo murkage kino panga aboro ani ko chichirani mundu kubapa inga gazande aboro ani ko chichirani mundu kuba political rally yo aboro ani ko chichirani abodun ko manu ko yo ani ko chichirani ne yugo kupainga me ana ko danga chirani te chidu ana para chininga ani ko chichirani uwe nga me chinego kupainga me ko da chise chingo kupai duadu unga kidu ko chidu da ba aboro chidu ana fara chipa chinigben. It is very important. Chingwa duoga chiduda ba boro chidana furati ni daba hakben. Aboro kina ho na mapepa chibapa chibope kupainga ga aboro kojichio. Koda chise ayigongo kupainga me ani dunduko bena na nikina sante. Ufogo nga koda chise chinego miko kupainga me aboro ni paraka yo ono iduro basa. Chidunya chini koda chise. Kaani dukina sangame azane na bena kinasa. Kino kupaduli leyo kina aduli royo kino kushino duchiro kina duchire kara kangmangate bazande te ngamu gidi paname abordundu ko nando kina kuboni bangi samu kesa kanja anandoli azande dunduko ina ando kina wale kanjame zande na yera bakinde wale ani dunduko na yera bakinde kina wo kanja zande na mama wa anduko na mama kina wo kara kadunga na rogo chinte kara kanjiri ngate ono tweni ngaye mutiache munayera ga mudabatoni ona munayera awale ukocha ko namanga ga polisi kuru linde konone kuki hali ari kitukaha interesting araka ali babene odo aboro ni kiakia o mabera ni kiachire ngegi bera kia chiga bera geli bera kia chiga ko bera odo ni ngaboro na bera kiakia mene paidungani odo ni ngaboro shino yo kiakia mene paidungani ono mi afranga ngame bukiakiane wakayame bubonishino dungani ngame buduna ga bubonishino giboro kidu wore kinale meshino dungani ono chikiakia ga boro paikia wanya da ka bekule chiakia chi wa maida kurodu
Mwai mia da kali gini ahe, cha kia chi mwai mwai da kali gani, gini mia da kali ahe me, chi kia chi gwe mwai da kali ahe me, ani kia. One yeni na barani kunga kia kodu kia korogo basa, modu ya yembeni nga koda chise. One yeni korogo basa chupanga kamano kupanga kukanduna ni na barani duliko kumbatayo. Chidu, gupai mia da kapehe fulani ngame, mbanga soga boro bomi kupanga nikia chirote. Bomi kodumurani kino na soga boro bomi kupanga me nikia chirani. Kaborodu kia chiro kamsogo ngania. Kino kaya bobone panya makani pura kamanga bobone panya kamsogo ngania anya. Ono bopaidu ngame mwenyeno ngame elize gino aborado adu kia chiro. Kaya munaida na aboro ni momukwari te mwenyeno nga aboro kino ni kamama kwari pa chiro. Muije kina wonga aboro kino ni ketengo yo pachire na mongo. Miji aida nga woturaka. Kamuya mulika asoka aboro no boyedu nikona mama na fuko yo kwari. Mwaida nga aboro lize gino te bo mulika asoka aboro. Mwini panga gize gino ne boli akosa nga aboro no boyedu nikokina sante. Azande kino ni bio. Azande kino ni penongo yo. Azande kino ni buru yo. Obiyo kino ni bokuru yo. Obiyo kino ni bagbongo yo. Ade kino akumba kino. Obiyo kino na fura mene do obiyo kino na konga da fugo. Obiyo kino na bibia, obiyo kino aino go biaya. Ke tingya go mona ini bia. Ra bona bia na chiro go bore ino go biaya. Mo ini go panga me cha dunga ko dunga go doke bibia de. Chidu aninga Azande chopa ngawe kuhenga koda chise chego kupangawe kinukana pena matano sate zaburo kaniso yo me ape foro ni aporona fere ngana boyi ko sankaniso yote orogo zo karingara yo ka porbeni ngana boyi ko kina sate orogo community wodi yani ni ka porbeni ngana boyi ko kina sate orogo paidu ngame ani jengame wo duma bena ka ga bena duni mene kimi kiduni mene chimba ngani ko jena barani dukosa odwani ka duni go gwa boro yenya anini kirani unity is strong chingo go pai chaida go panga anini pai no duro go english ya chini ne concept ngaga ubuntu fuko kino nyanya chini ubuntu bufuko ga ubuntu le kura pai kina duro go nyanya ka pehero go english Gufugore, there is a statement. We statement in Nayame, I am because we are. And since we are, therefore I am. I am because we are. And since we are, therefore I am. Wakayame me. Ane wo ne bidere, bumiko pangame anyane. Na bobi ko painga anyane mikinaho nebo ko painga me ani dunduko kamudunga ni sana muke ni parachiro madung gaborote mo do concept ngaga bubiabor Africans kamudunga ni sana maduni borote dani culture nga shinonani bubiabor na yafura ne ani ngabo minga boroki na odwa ni minga aboro unity kona chise Sinada ani do aduna. Uwe pa baba tapa dominia anika fresh papa yo biso ko chisa. Uwe ngogo pa ya chini stability. English ya chini stability. Chopa ngame aporo sono kupata Azande community ngaga Azande chi progress chi sono chindu kumbata yo. Uwe pa nga stability. Stability ngine ro Azande. Mi bata ha fugo ho mineni ngale chile bike ino kwa apatere mini balenga duze zereji zunzunga ate duze zereji ngame being peaceful ono stability bimelo banga tuno kina na mene stability ono marka ya maro Azande bupade mina ya chini kura fugo kino ani bata ro Azande mini kasa ka kina rogo stability waka yame wo jene ni tuna daga chini Arabia kini tanunga ta chachi kono lini chachi gerenga stability onte chetandwandu wale ni ndwandu wale ono oduke ne niwene nga chiri kanunga me chachi wanga bole wete chinandwandu zanga paina manga ha gerenga stability uruharu wene nga chinandwadunga stable wo English ape chachi wanga walete uruharu wene nga kapata kadukinjiro ko community nga me apana abona chichi wa wale Oni egegia vura borokioro ikiyogo oni egegia nango ngikie kichi kiwo cha boro gure kisushi
onki agia kaza gie kichina aboro ogwa pani kama ulinga koni dunga na le gobero ni kabena gini paingo kukandi no ni kumbatayo te bo panga stability te kachidua bure wanandwa kumbatayo te ono odwe ni ngame stability home nga apai ngandwa nuzunzu daga dunga aduwo ngo kudwa duna wawo chirani kuchikujene ngame kandi dunga bure kumbatayo kandi benga kandi kumbatayo te odwe ni ngame stability kina home chino ondara ni Azande ani ndukumbata yo as a community ogwa borodu aborosanga aboro community stability ngamba dagwa community rogo lingala rogo apayeno bodunko ninale ka pefuro ni ogwa borona uli kapai ka stability adunga ya mulikinga apai mugitinga apai ka kosungo chipasa date muni fujiro owadunga stability niya kabena no dunga menenga chubanga mubale bumene pengo kukanduna ko mbata yote minale ka pefuro ni dunduko kachidungame aninga Azande bomiko bukura inakinonga pakarapai kinanani eye nani sarani kasoko paingame kani dunganga stable ya kachidungame anade kama ngoguli ani nikupanga ananunga kumbata yote gobadwa bororobonga is stable I dungo gwa borona pena kakumbata yo ono gobadwa adunga bororobonga is stable ya bena ngogo pai ngaka ndukumbata yote bomiko gine ka bena kidoko hapa ndo kina mambo yule upango uwenga stability le chimbamba chidu dagwara ni chopanga ani bane kamango wapango kuchada ani mungihe ani kilembe kamanga kandukumba tayo wego ipara anafurani me chipopa gine anafuraji papa ogu nyeki apai fundamentals gogo apado ke chiduki nao gogo ke bishikora likumba tayo wa Azande wa Abrosa biata pai nga pombori kwenye achili religion ana yeni pombori padu wale ngame bena borona kana za boro kaniso watado ngame kaniso tushiki payesho ngame aboro tuna pombori chiore ono mia asaji kupanga mia daga kagido kupai kaniso na pet papa pombori te minada ka batango kwa boro nyanya chiore such as gini pai ya pet papa pombori mikini ndu bauli ka pai kina honga enanga University of Minnesota cha America yo mimi nakapata gidi university mangi research watatu pata pairo kupainga ga pombori department kinonga sociology anyanga kamanga religion ya department ga sociology bane kupainga me ani mango research kaini ko boro wenga pombori le bayati ni religion ni boro urupa kina robo wata urupa robo te kungo pairo wata kungo pangani te ogwa boro zatu adunga anyanga ngoba boro na yame pombori chireta ikini kama research ngani Gipari hapa ndika kidarogo English chikobo abona kyami kiyese chikasaka robo pazande. Iya wale religion ideally serves several functions. It gives meaning and purpose to life. Reinforces social unity and stability. Serves as an agent of social control. Promotes psychological and physical well-being and may motivate people to work for positive social change. Yame amibi panga me pombori chinga buhe ne yena dungwa paingo kunamba kadaga bororaka chine yena gyaro go payo chipaparaka na china yeka so panga me aboro dusa kidunga stable zanga duna daga na china undo aboro chiwo panga me idu ngo ogwa aboro ini wori yandu kuoni chikini undo aboro robogo ibena chiwo panga ini banene ngai na chikotoyo chiwopangame idunia ikyo chikotoyo na chikini yekashiyo chiwopangame imanyi kupaduni wenehe ka undo kubanga gubiyo rogoyo ya borobere nga aboro psychology ikini bele ana bide chiwapa religion chiwapa pamburi chiangada ikini yame religion may help keep poor people happy with their poor people happy with their lot in life, promote traditional views about gender roles and engender intolerance toward people who are religious with faith from other people who do not have. Wakayame anibia chiangada kama anibia chiangada ngame pamboli nasobupa ngame aporodu na mbarago ikiduno kuparogo yungo kondo kwa aporo ari manga kondo chiyo ya ikidi sokupaya ngambe oba paingo guduro goshino yo chini ndukumbata yo ikini ni wakangera for gender ngame de na kumba
chikini ndo kupaya hanga aboro mbupaye fu aboro da bachio ikini bekando kwa aboro kumbatai wa aboro sa na china baraka aja aboro ngo yule chio wa aboro adunga na pamboli chioya neko kupanga me pamboli china ndo no kupanga community kumbatayo azande chitu na tuna gufugonga mboli zande hoka yame gufugonga mboli chato na rogo bukana na njawalete todunu ko iye kibi kupanga me gufugonga ngamboli chikina chiwa kanyame azande ayengeni gufugolya amayenga chidu nego kupanga me chino undo aboro ndukumbatayo pambali na undo boro ni gunde chimanga bagwane pai menana ka pefuroni aboro kina rogize ni ndule ale keina yanga bombi ko pambali ya kaya makulisa zagino froni ono ogro kina yake nje pambali on borani na mina pefuroni aboro kina hodo na pambali ya wechio kaya yanga pambali ya kaya makulisa zagino ni froni oni futamaye pambali bombi ko ya maide pambali chingo kupaidu pamboli na yeye na zeda koda babo pamboli na so panga boro mbo pai football omo be na boro mgi pamukia mi kami pati ndembori kina leo kwa kambori na tunga chini ya borore kama pikinoni oboro yiki do pani kini ya pati ndembori kina ni machini do panga mbori kina mbori na ya ani mbo pai fa leo panga ne kini ya mbori chini te kama dunga hote pamboli neso panga aboro rekina pazereda aboro nukumbata aboro lishichio pamboli tunaso kupanga me na yafu boro me muili shingo ja komba na komba kote oboro kina na komboro ni kaina ngapo pamboli ya kora boro kina kona para peo oboro ni ana joro michini ono tamba pamboli ngapo pamboli kina chini pamboli ni na zereda wala yate chido mi ape chini namba biama omiaini me pamboli ni nazari da ko anafuna upanga me pamboli ni na bele panga kunandu na boro kumbata nandu nani wa azande kumbata nandu na community kumbata yo chimbamba namba biama gini pai go kuduni yeki hebu yeki apa go kunengishi kwa azande kumbata yo fundamentals of community progress biama hanga ulikapai minada kape froni ngame aboroma frani badungo chpauli kapa uomina sungo kaniso yo kini sumuro gwa badunu ko duwa badunu na chisewo gidule ale ogwa boroka yamboro ni ekipa yake ni yame anajaga ni morale migi ko dabara ni kay foronga kay kasalami nina upae dede dengo bomba tamini mape froni ka borona oni sumu na ko la chise wenga ogoro ni Uganda ni oni ulikipai paranga boro oni ulikapai gididwe na peti chile ngo pangame abora wika paini ina nyaro go payo obora nyaro go paini ina mogo pae duru wao ona kupana manga aborkina wane na yame kechingia njiko ngoku kona kulisa roga aboro yo ko ngaba wiki pae oni penga afali gididwe myamka wika pachi kechingia kulijiko dio linagushaga sanba mbagulisa kwa aboro watatu gulisa lingara tapata ono na yafurani wengi borole na masters beni oni penga afali gine dumia ndo chinika wika pa nga na jeja paja tele bupana mangama uli kapai wakayo bundu oyafu bundu di fusakale ina lingara na afunga bundu fusakale ni dukando boro nani mwape lingara na afunga bundu fusakale ni banda lingara nani kanyame sakalenga jeshi dungeni watado ni gwanji ko ino he chini mangisu ye kutikene he rogo lingara gelinga oguyunga nga police chedu ya yanga me mutebe binga me giborole manga bishimoni chinote taw ukini noni ndogo bundu rubero ya afunga chipo kupatele kina wodu e chipa uli kapai oba borokino na uli kapai kini chikubundule kini tunamnafa boro nani bo mona jeje ima no borokino na uli kapai chipa IT ni kini manese jia bororogo orogo internet nyaje yuko ifunicho bangani tukijamboro bundu dudu benyo ono ni matnaka ka yembo bundu le korogo baba ne ba koni maingo bero ne kuchikuboro gogo ne naje kulika pare kama gogo ne pana ne ono anapepa ngame china zakari bo pa dule chedo kupanga ani page ani farachi pa ulika pa ngake na nduku school yote
wuli ka pai ngara jaro go payo na yena alia pai gumondu ku school yo guba wuli ka payo ke wuli ki pai ono mwa yongo no gupai duna alia pai rogo yote na ma janga rogo pai yote mwa wuli ka ga pai te wuli ka pai ngaja padumi na pehe froni yele wuli ka pai ngaja rogo pai yo ne yena alia pai krogaraka na alia pai fuga maboro gumo wuli ki pai ga community ga maboro kati ondongo boro ya upangona wuli ki hele yekingo pahate watadu chane na wuli ki ete ona upangona na wuli ki ete kati ondo ni chikindo wa borogo oguyodu patini Nelson Mandela ayame wa pegi pare rogo English amba konga education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Yame wuli ka pai ngogu yeki bundu dube boro ngogu kani aliya zagino na bodundu konani chipa zagino du ni wenehe chingogu pai kwa pehe nego panga ko maino go pai ngaro go yunga jine cho panga me boro wuli ki pai ukora boro kinyame nyabu wene pai ngogu duro go wuli ka pai yo buwene pango guduro go wuli ka payo ngammango go pai boro na wuli ki he korogo manga pai gumo wuli ki pai zanga manga korogo wanga pai nyame wene pai ngani te ma wuli ka nga pai te bulengo go pai chinda acha da ali ni pa wuli ka pai mbahamba fulani ani wuli ki pai mbahamba fulani inyame azande ma wuli ka pai gini pai dumba wuli ka pai chini jo pai ngame kandunani kumbatayo wa boro yanya chiyo community pai kino duwa ya aja pai dunu konga jana manga hare mene ya wele kine ya ra gombo ko jiyo hore mwaya na biye je bobu ya me kare na bodunu ko bora wuri ki ha wuri ka chi dunia manga hakini kana do panga wene pai du derani wene duo bombu wene mbaka da jene wene ngera fora go wene ngera fo aborjo panga ka gbogbo ni akaza na ingo ka chine ya ja rogo pai nga wai ka so bino ni ba wene hege aja pai dunu ko ne ye kani wuri ki pai kana wuri kanga pai ya analengba ngano go panga me ko undo chirani go community nga gani nga ga Azande chidumbo go pati nga wuri ka pai no go padu pa wuri ka pai nga me kani ngwana barani dundu ko ka wuri ka kina bangi sapaya omina afurani chipfo go de school watatu go aborongo go yanada kandupo ka wuri ka pai mina sana ngame giriduma da ka wuri ka ha womieye ku Uganda ane omieye yeni dungwa go de ngo go yonene ko ane omia sana ngo giemo ka wuri ka ha go pai ma janga mina ka manga business administration china ni ya bamba da pai business administration gineduma da ka manga na business administration onini ka tuneni ka afura ni gibi panga me go panya pere ka business administration ngapi go pai ma pere ya tine go panga me muliki kanya wo duma da ka do ma pere business administration ngapi mu muliki gare ogurani yake na ho uwe na ningia kusatoni aboro natuna kahino kusatoni aboro natuna kahino gopanga angels ne ku poro yoden aboro ki bigina kaje ku bari ngame minene kamanga procurement and logistics management bigine ginedu saboro ne kine wuri atu bigina kambe bigina angels makura advertisement procurement aboro kini yakanya wo ani orosan wuli ka pai kani wuli kina bangi sa pai sa wadwani na barante pai kino na wuli kana barani ko ona pai kino ho ya chini me specialization wakanyame boro na kino ko pai cha da ni yekiro goyo chopa ga ko ondo lingara kani wuli kwa pai na barani dundu ko mia wuli ke anandwa ko batayote kani wuli kwa pai na barani ko narani grace de chira wuli ke anandwa ko batayote kani wiki kwa padu ko ja bodun batane anina banu ko kwa pana wiki an ndo ko batate on kan wiki pai kia borokina na wiki pai chipapa undo a bororo ko pai ngame fungwa borokina na wiki pai chopa ngame wai ka megalira ko wai ko no ahe wai ka manga ja pai na bodun ko china da chidwa duro ko rani biswe he
Matafu bisu he pa no samere ka pecho panga ka uri ka pa mere ka yasa nani. Uri ka pai. Dua ka chi aria bena boro. Ngodu boro yo na be boro. Bena no du ka chi aria chi he, ngodu no du ka chi aria chi he. Bero do ka chi aria chi. Wakayama muna bena kikiri apai. Muna beno kwa pengo kune na zereda ogwa pene na koda chise ogwa pene na nduku batayo ogwa pene na bena pai muduna yo musengo duro yo muduna pa boro chiro muduna pa gali ngara chiro muduna gwa pai ngoduro yo gogu dumbo dugu boro yo duni veneni muna mango gwa pai duni vene hena bero head heart hands uli kapado ka chizaji ya pai do piatare ka chizaji kinaliro yo ki gwaguri ngoduro kile kazara kina bero katara babi ongamo munika tia yene ga babi ko ngoduro yedo na yafono ko para mangate ono uri kapwa maguri ngoduro yodo na yafono ko para manga hate ono wakino liro yo himbe uri kapai na bero yiki himbe uri kapai ngoduro yo hingote katara boro benane mulika manga ha kuchikoba ne pai kachidwa na me liro yo du na mohimbe uri kapai mbodoro yo mohimbe uri kapai ono bero uri kapai asa danga hate guboro ni du na wene beneri niyo menyo mwa boro chini ono nikisungo sungo likurusi kafura ya manga ya paite anga boro kena ode baraite furanga ni meka pe pai mokiame aiwa ono ni mengo te aja pari no bodu aja pari do biata do ka chindu rogo uri ka payo kaburo moingo education ka uri ka kinaka ka yiso teneri kimongo du se wata do kimbe wata do kurasanya chidu no biata kani duna ja pari rogo rani chika sarani gani bado na chika sarani likorani ga Azande gani community ani do kumbata yo biso ehe vision chopa name community ani ga Azande ani do kumbata yo vision ni gupania fura twango upanga go vision chwaka ya ngera kumbatayo vision ngera kumbatayo kosungo ane mukini ngana ngera kumbatayo ile ginedu maida kamanga hano wali maida kanduko ni chimbamba gumosungu nga kinogo bimo hane ne chi mbo ngiro muki ngera kuchini mare mala ko ondo ga mangore kumbatayo kani dua ngaza ni ngawo dua ni vision chirani te pai mo chirani ana beranga kamanga kumbata yo ka mai ana daga dute giri pai ana daga manga hate ani ka mbombo ani ka ndwando wale go pai ngame ani ni pai ana daga manga kumbata yo chingba amba gen china do pai ure do go apa yo chini ka yemi de go resolution do anga me ani ngazande ani sungu sande kinyame ana daga manga pai wa gare chigugana do wale ani kitu na kamanga paisani chingo go pai dumo nyane be kacha adunga ya vision waka yame unangera kuzogeyure chinada mundu koyo kamusungo sungo kaangera koyo kiye kina konte ono ndukiye koyo mwandu makandu koyo agene kina chini mara chindu chini steps kina chada mundu chini chidu nare upanga ani mwengi gani vision gaga anada kamanga ha na mwai kani ndu kamanga kipanga ni weredu anada kamanga ha ani ekasichirani chopanga kando chikopa vision paikena bulongo bible miera ka gida front chikina no lebale rogo buku nga sanza proverbs capital hango weba na leba vere singa ba na mambe china pepa wa gidule rogo english where there is no vision the people perish yame oadu ngajera kumatayo niya aboromo piko oni muhimu chirondi oni kanga onere kangira kumbataye gilipona reka duni he gilipona reka manga hate oni imichironi kachidungame hoberani anare kama ngonzunzu te ani imichirani ani dua kaningere kumbata onwere pangame kaningere ngako kumbataye kana dungani kochirani chidu chinado pangame aningere kumbatayo gwenga vision ngira kumbatayo dua kachiduni ni he for members of our durogo ngaza the community chidoka jiduni ini efio it must be known na chidoka jiduni kyen sande chopa ngame anirimbe kandu kumbatayo
Yangara pai du lere go go pai. Gini pai du ni kiende go apa du ni kingo go kasarani. Na bishikirani kumbatayo ga azande. Yangara habiswe petisa dure. Wishing others good. Wakayame ki yomu wene pai mangi fukura aboro. Odu ki pai ni mbodu aboro yo. Muruke bi pai ngami aboro na kumbatayo. Odu eni ngami no pai kodule ngami nada. Iya zande uboronga zande. Miredo upangame zande na kumbatayo. Nita kumbatayo rago ningachire kachagena ngachire ya. Kanya woduduani anikando kumbatayo. Anmeno upangame upale chikia orogo debarani ngaza. Gine dudu yani ne chiningame wo muni dukaso to bino ahe jiforonga munu fedani ngawa ahe jiforo. Paiki masoro. Busi chama manga berani. Chama manga tadu jine nimeka kichaza ndo. Ani fura ni kurogona borona yani nene kanuka sopango bino kiawe minano kama ngawore aburki mayame wodi dumana kanuka mongani. Biki mbuli morago. Kiame pana mangangame chemongijiko kimongijiko wo munikandwa wale kanuka sopaina apai ijiforo mutuna kama ngapai inikanya gere tunano uli bero hi enduro pai tunano chinduro gare mongiro chemongira pela chimuja kina dabarani ngazanda ani mobiedu dukongame ogurani du dabarani oni basa sanare katumbo lirani ogurani kino aidanga ani tumbo lirania kina nani dungazanda minata kape froni kurane bo parangaporo na bera ngame soso na borudo ono china tuna mimobide kwa parangaporo ani nga hapana gilimonga association gine mimagia dungwa apai na dungwa apai na manga boro parangaporo wolinzuzu nando kambaka da patch popo kuroni anyanga ro paya kwa ne patch panga chi buliko shikuroni wo duma tuna ha ulenga tuna duma tuna kama yanga chama mboye mana sona mimobiana lian manga bangri ta kide mangi pai chipachi buliko shi kalinu na kumbatayo chi buliko shiko kakunga kumbatayo ya chirane biene bachirani na kumbatayo ngame anade ka buliko chirani kaboro dunga madanga njiko ngale bigiri kisushirote madanga kiboro lena ndo kumbatayo te gine hedu na mangarani nga azande nga anedanga boro ndo kumbatayo boro shishirani te gine doang mangara bo chire chini ogi murakoro gigerani oniado bombu ninga chikiye kangera kianchiki mikingamba be gine du chai misare chini gine du chai misare chini sin gine du angmanga gine du chai na chini chire ngame omia otokani chipasungi anato mikia kagia kine limonji kokuru mikini ya mikambo ngaya bidoka miwasaka ko wata mikoko ko wasaka gine du chama ngara chini wo ya padulele ananunga kumbata yote kandu kumbata yongazande wishing each others good mudiyo muwene pa mungifu kwaro chini kaso kupangane ani ndikumbata yo ani ndikuno kupango durani ngame pato suyo le fuzande upaina yame chisuneni mikidunga kumbata kwa katumba bele kwa ali kayame aywa gine kuchama chini woya nabi dunang barago chipo panga memene pana manga fuzande ya ipare kacha dunga ta barani ngame ani celebrate kwa arani yani ngapa na manga boro rago kidumba chiro borona paisuna fuboro mukiduna barago mboduro yoya boronu bochio kinwai ahe kurfu mukia kandu kwa giboro lege pangame bomu muhi baonza tukemwe gwa rogote munukuru na ya mashallah wakaya yani nga kangba haneli mumbuli no bayo wo yemini mashallah ngondule yo chimanga kwangire ni bipanga kuna manga forole otabani gari ngapo ni kidiro nikionganga kama ino gilipania tunanya nikitna karuka kafura kitna kwa pai atadu na ebie yako gigarame kuma gibore aywa anene dikamba agari chana ya oni bio kuliko hapo hapo kwa ndio beaza kuliko hapo kwa yangaranga kina uli duwe afugo bwe myamaje kwa afugo ni borampe wetu wa kule
lina manga tiya manga yangara ni dewi dwe anika barako azande nyina ka pefroni akipale timu kino baborani kuchilia ko disana ne ko boro na manga singia manga ngagamboli singia kinmu singia manga ko bawi ka bayo ushinonga me ngoduro yo benenga fo borote chi gashanya kasaro boyo na china ganani kusayo dungu gani aboro mo pi dungu pabesi ngame borona bene ngodu seyo funite dungu gani aboro mainga kadu dagbarani ko ndarani ondo temidu ale menga me wodu minenga fugoyo mikini undo ulizande sangu kuni dani ulikipae kini yeshige ono kuraboro kena na beno panada na nyapa edo gudulele mi ono guborongo kunika ulikipae ngaki na zande kidemu nyipale kuni gopanga miundeni watadu iya boroda baranya ne community leader do wala political leader no boro undo abo bimeno nga wadwani anena barani dunduka ani dunduko no unda boro bimeno gwa boro deputy governor ndo yo honorable minister aborke undo yo mama dule grace de chirkono monda boro bimeno gwe kami yombo gimo ya o wadwani anena barani aborke no monda abo ono okacha dungamya ani miyo bobiko panga anadenga be pati doko ndo gwa borole ani monu no bobiko kupanga me biana dumbo du seyo bogbane fuchirani kabo biyo ku de skulu chikinawo kamo biya tagire chikinawo tagire dunga sango guni na makata gene nandu nada kadwa gani mukwano obuyo kimanyajire ya boro na liro yo chigama buberenga liro kamanga gamu bibane adana kamwe gimi liboro yo na manga pa na yanga famera ka penga abuna ni mabengi belenga na mi ijiro go pa yo na me liboro yo no ndo boro chinduku bangwayo oni pe pale wa boro na ndo bangwayo oni tenga afare gineru yo oni tenga afare nzuzu mitimi ni bobio kwa boro liyo yo no ndo yo chidu liranio dungo apaiki na waduru ko jingire ani enda ko pisha bolo no kora ko nga boro na bena pai muneke ikabi boro ngame ina wagi badwa ani dudu ko duki hotel robo ka ga yolele mukibi yotoro mo inga jikiti ya chini me trucks china ruane chagene nga kuna chinda hiki boro le ba company ndio ike garo duga felani ko rare ko mo be chidu ki boro le to ni boro du linio dunga ni ngwanga ate bamiko upatisi mineni hego borona maini pombo ingana gwengo afe foro watadu minana kapewa kitulele ngua afunga he bwate mudu akamudafa mudu akamutumo chipaha muatumo kanjanga awale ya mutumo ba liboro yo mba ajapadu lele azande kani mangihe ani ya apai biswe chado kopangame chitu dabarani alikandu kwario sa ora chise uwe duze ze stability biata pamburi biamaha gauli kapai biswe he ngangera kumbatayo biswe pochisaha nga duna mene pai ngoduranio watadu ka ido kopangame mene pai mwenjamaga fukura boro anyenga fukura kenanania tamba he mboli dunani na barani tumu bagare tambwa he wakena wachine dumba tano kaya wuli paho mada ka zudu he kuli gupango gu dokta ni peke he frani mwenena yabero kwayo kipe he frani wala sana ha barofuko mwenena sana ko wala kupamo ni wuli ki he mada ka fu efo aboro ka pefa aboro mwenena yabero kwayi mukipe he ke frani wenenye mufurani duko ani kinji kipaporo na ranginga mbere na wai na gani dipite gamana dok sana woni pasaboro do hani duko yibakere nyumse frono nyuma jili monga
na kene wa webe, but nataka kuleta dipiteka kwa na yumeno jinta mwene kaupefare. Ya, chiwa webe na chimba chile kishishi kukuraha. Ubanga Peter Beo na kubazarai na mga sunyo bordio hindi kutabo nito kino. Upameda ka koda hawata do mina para behi mishi ngogu jikidogo pai ngogu dokta mwana pe franga wai kami bingo pale ulinemi rango kimbachile. Inge kipodu na ni baba ni pai me franga Azande nga bodu se magana ni kusai dani yo useni kina uli umbaha ani ben ngogo na yawe mbanye bangli yango nga munafrana borhana wali wene nga wene hekikuchi nikitasekina lini ukibali hifugura gofugo shangwa ngate chini pago bali hebe shina gana ni kusai mbe omyebi uli nemi omyebi uli ni bombe kupachi pale ngo omyebi dogude na dogude ngemi urukuto dogude omyebi yoni ili mwigiwe na parago na machi ono omyebi yoni ili chinikinovusi chino mkana boro endere bombe kwenye ugudele kani dokupata ini wene boro ni bazoko ono gene mwigiso beni kawuli kapa ananjira mafoho kulingara Azande yote chini pago kwa nehembe ananjira mafoho virani lingara Azande yote japo ngombo duse na pihe na zale dazatu bino ngashidara lingara Azande bino oro ya hedu beto ngonyo muse zere daiba kuchi mireka chingina mikipe chidu chimina pechi ngame ani uli kukupangame dukwara magabe pani musomboni muujini muduna ngara kufu kama dona ngara gari fukwaro ya believe you me davramo he homu ko bihedi mun kisoga jena pai no mboduro bekupangame maida ngakwaro indu kumbatu mwana kinana ndukura kawo buleti uli aberani kulele koni bihe kapo ari yanga baberani na barani ko kwali berani na bohodungu lihe sante chitana chigumba ha ugumbe fani ukurakigbarihe ukurakiyenye guruhe ukurahimbe fani duni kinjigi ipena asaizi hekyake kinawodura kala ngabo kani dunga chi kasungo chi level sai wadwani dubuti ubena doleyo vena ninasungu pachelenga anti-grace chililiyote bilivyomi mimi kombo ya kushirikia kikushirikia agorodo ni bokia kyoyo nagayewe na bera na babane ono go pulishigani ngazaninga burbele bera ki chigane bera bon hone da kawuda kurani na wene pate anasona ngate anikanya ikina sayo nikina yanga da boro apaidu nikanya hona ni jido kanya ngabimko kupanga agoro bera ni agoro kina bera ni ono hoyeye ni kama ngaba kinana ni kiseni pe ogine ni yende ni ka usanga ka ayega ulipai anikibenga yembiyo monando ko ekan forme bani yembi edine yewodi magani yimu boro ya sono kine yembiyo ka bere mo biaro ngabe furati anikeke na vurugu ragore urakinyishi kiruka kura yembiyo lakini monano kunikemshiga paka bihenga sei ubale kamuyungu na alia pati beyin he bingo buse onko mun bien he na chomu ga he ane baronga hanite begin he ul toni pa ngongo buse kanye sadika gilso bodurani yo ani kanya wenabo ani ngawe nabo ngere nga vurgi bombolo ngere nga wale gin he do azenge munando chini aborunu go ina ya wewe bomiko gin he uposhonga gani kuduchi kotorani ne mbolia mwe sorani mina pe fa bozejo ngame Azande go pisha boro go South Sudan o nyango because I'm proud tambani mbori furani na yuko wena boro ni ko kumuka boro ono kumupoli ba kusai
ana da kan jira ko bi ni ko shada ni mo ngeti kata jira dado kina manga wale urus ko kile bino doctor na be durere mo yego mo sana beru hinte mo yego mo sana ko jimo ma yara to mo ni ko ne ga choko be shina be ka banga be ba ana ka so ko bino ya this is wrong sharu ngate bino niko undorani kani rumo yani henga ga East Africa na pele mufroninga ni hero koyote adawa gaki ukino ya mangani poipo chikinjigini po kakura chitokupanga ishiri hekana ni kunchi ono kwa Azande mona bamba ya sende chikikuru ni saha chikini ku ifeli kama kumbera ngaya shasona sana bo kishiri ngo shiro ko shina manga wala shamanga shina manga wende ngani ani bihenga aniga hili ya bo aniga chiri shaboro anigo kumukabo ono kanino ngo ya meno ngo anamanga waibata bonu hechenga kindo yo gofra ando na guko uchirani ando no guko uchirani we kindo iye kakara go alpango go na go sai ndiko no miye nile Kiswahili pia wa kansha bio chano kwa kuchidani te anchukunga bamtus bacha kulokunya hikilo mobenga ukikuya mangayo kwa Azande yote uli hikikuya ali Azande analinga hati so wadwane kuikimbino Kenya, Uganda no kwa paparara uchi abirani Azande ali yuke kwa kape waku biza duliani na ndugu yembie yo ani pape fuyo nduko kugulenga ni britino wali ate Azande ina pehenya ligaliga onu minanya fuyo kinjume fugoro niko yugo amfuna kanyane mezande ngamu kamweno kanara sende ogoyenge gininya na weka fusene fugoro waika tamba ifugo mbori ga obure na hinga ana aba ule imweno ono kudekina mwana ko yomboro rupa inga kina Azande na inga kina Azande kina polo na fono ule ina na mbaro wele ngo shande matana ga uluro ngamu yamba uluro ngamu so meme panga kujigida Dr. Fugwe menakana kama mwenye number 1 wenye ngaga zanga kawo da warani waraka bena bena kuchaporo chikunga kanjo kubonye nye kipayo kana kurani me ono tate koro fungoli niki nyame mboli zundu mbodoni chikokupanga keni pingo kulini ni bere bene pachika kulini o baby na no mere na wine mele hero baby you see because chidi baba ne rubi kwalo na brene ni